بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع جرامير أولى ثانوي فرنساوي ترم تاني الوحدة الرابعة الدرس الثالث. كوند إلفا، متى هو يذهب؟ شي مارك. كوند إلفا شي مارك، عند مارك. سبور، كلمة سبور مفرد مذكر، يبقى كيل سبور بريفيرتي. كلمة سبور مفرد مذكر، كيل سبور بريفيرتي. كي إيه لاتروس، يبقى كي إلى من؟ أكي إيه لاتروس، أكي إيه لاتروس، أكي إيه لاتروس، أكي. Où Marc, où va Marc, où va Marc, أو où Marc va. Combien ce livre؟ دي مفرد مذكر، ويبقى combien coûte ce livre؟ كم يكلف هذا الكتاب؟ nous habitons، يبقى هنا nous habitons à Luxor. je suis à l'école مبدوءة بحرف مؤنث مبدوء بحرف متحرك، تاخد ال apostrophe. ميل ريبون على السؤال، أجب على الإيميل بار دو فراس كومبليت، بجملتين كاملتين. سالي منى، أهلا يا منى. À quelle heure tu vas à l'école؟ في أي ساعة تذهبي إلى المدرسة؟ Tu as combien de cours par jour؟ عندك كم حصة في اليوم؟ plus. Salut Mona, je vais à l'école à 7 heures. يبقى à quelle heure tu vas à l'école؟ يبقى je vais à l'école à 7 heures. Tu as combien de cours par jour؟ عندك كم حصة في اليوم؟ يبقى j'ai 6 cours par jour. j'ai 6 cours par jour. عندي 6 حصص في اليوم plus. Décris ton lycée، أوصف مدرستك en 4 phrases، 4 جمل. terrain de sport court. Mon lycée est grand. مدرستي كبيرة. Il est moderne، حديثة. Il y a 20 classes، 20 فصل au lycée. Il y a un terrain، ملعب، un CDI. Il n'y a pas de gymnase، ما فيش جيمناز، صالة. dans mon lycée، لا يوجد صالة في مدرستي. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد. شكرا.